we're back. Aruba at dati ano tawag dyan na po, reklamo. Nga reklamo react ka na kuma. Oh my God, niya mo ta reklamo nga soon. Kuna na dito ni Apo Dr. Emil Castillo. Kiss me more sa Brother June. Ti besame mucho. Kuna na. So besame is bisong siguro. Besame mucho. Bueno, kuna na pa. Bueno, sa angka buyatam ti ado buyatam ti ado nga danom. Bueno, basa mucho. Basa. Anyway, thank you for watching. Good afternoon. Dr. Emil. CEO with Walwal Group of Companies. Sir Emil. Kung na pa dito text line manong kablaawa man dagitan ako nga madama nga mangmangan isu da Jason Jeric Jed nang nangron na kinipagat ko ngani no Rochella Calietti kung kablaaw Sim Calye nga taga Minanga San Mariano request Minanga San Mariano request ko man da Siwit agyaman manong no apay man data si Siwit anya ti magic na ta isu ti most requested ta apo nga dance. And pa-shout out man karuba Gatiwan family from Jonard Gatiwan, and of course Helen Galviso says here mga idol, shout out naman ang Galviso family, and nalag sa kapaskwata amin kung nananumat ni Bayo Joseph, and Ken kablao man kayong nagiti ag first year 1 year anniversary da sino? Ni Mr. and Mrs. Goton. Wow. Ano man ti team song dagi gituan? Sajay adan ay wang kaya dito MTV nagaya kita emet akalpasan ti makatawen pulusan nga madi mangisasaang ti babae ti lalaki ti makikita nga gubra ti unek ti balay. Adi ka di anapay di tinadlaw mo after a year of being together ni Mr. and Mrs. Anthony and Gelora and Pastora Goton, ano ti nadlaw mo? Ayan, Sika, sa bali lang no, tas manong ti pagkapuan na, siyempre. Anya ti madlam mo katagati adding. Basta siya, badik pa nakita nga nagluto ni Antatan, ni Lata Anthony tagluluton. Gapo nga tatag. Agwalis mo na wanan. Ay, sa bali mo, nagdalos niyan, ang talaga nga thorough cleaning ti unik ti balay. Rogyan na ti bigat, malam to nga malpasan. That is common, di ba? Iti uncommon nga talaga nga makikita ni Anthony ti paraluto ti bigat. Sa bagay ko nata bakit narigat ka nga talaga ti Agni now. Okay nga Roda. Christmas na Christmas and Merry Christmas apo. Kata kayo amin. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Gloria Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire heavenly song? Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, our newborn King. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Of course, kaya tan milang apo ngay parik na nga ito tagat Paskuan. Al daw apo ti panagain na yat, pakawan, pwede kita tumang, narigat nga aramidan. Al daw ti panagre-regalo, iso nga dyan Mark, ay sagana mo, dagitay aginaldo mo, kita ubing iti aglawlaw. Kuna na nga rod. Ibain timot ng mga papelan. Mamiso, ay kuha mo to, coins mo ta. Baka ibarsa da kanyak de. Awan tikas na nga ubing. Oray naman itit mo ayos ng kanyada. Hangkag babalaw na mapuko. Dagi jay idol-duli mo di salas. No? Iyaw-awit na mo ten. Hi po, papati nga po yung mama ko na si Gina Docto at papa ko na si Satur Fernandez. Pati na rin po mga kapatid ko na si Mary Joy at ate ko po na si Rica Docto. Nakasalukuyang kumakain at nakikinig sa inyo. Parikas po yung kanyang kantang 214. And Lilian Ramirez is watching. And of course, Kabsat Cathy is watching. Basta siya. Matay mo mata Lilian Ramirez? Sino? Asawa ni Pare Mata. Amok Edgar Ramirez. Ikaman title na ni Sir Edgar. Attorney, no, ni Edgar? District Supervisor. Wow! Kitama. Of course, ni Attorney Genesis Pagaduan is manarimaan nga. Dingdingag man ito tang kaniton. Good afternoon, Attorney. Awanti kaso. And of course, Kabsat Cathy, as I have said a while ago, Kabsat Cathy, I am now wearing the shirt you have given me the last year. Kita, nauray ko nga kimutungak and umanayan. And Fedelina Bernardo is also watching. Nalpas datan barong. So here's another text message. Apo nagkadong amin. Dito ba niya, mga idol pa shoutout kay Tatay Emmy Erning, Robin, Bunso Janjan, Nanay Tessie at sa malkong si Julie. Pati na rin po ang happy birthday kay Emak ng Natay Christine Village. Siguro. Salamat mga idol from Abis Roland. Hello po mga idol. Pabati naman po kami dito sa Barangay Cabecera 3, San Antonio, Ilagan, kasalukuyang nanonood ng basketball from Gina Juan. May concentrate more to agbuya ka na kami. Basta nga agbuya ka mo basketball. Hello mga ka-idol. Para guys manajay kanta nga happy birthday nga sagot ko kanila kay ko. Tag-birthday tangal daw from Jessica Freya. Tok rin bilang ako dito. Happy birthday. Anyway, good PM po. Sir, great comment ni Mylene Asuncion for passing the the recently concluded the teachers board examination of Sinipil Reyna Mercedes, Isabella Giddings coming from Lola Beth Agonoy, Iti Malasin Aurora Isabella. Good luck and God bless anak ko. Konanamat. You see? Thanks, sir. Nga talaga ni Apo Diyos. Hello, brother Junjun Linian of Hong Kong. He is watching. Iti Presidente Apo. Iti FDD Hong Kong chapter. Okay, kita. May sabi nga sonata, sagot mi kada kayo, Apo. Kada may medyo makaparagotay. Medyo nasakit ti ulo ka. Kaya mo datang? Okay. Tagariti kundidit kuriyat ken pilat, kasta dito'y awaway ay anyan anag mayat. Tagariti kundidit kuriyat ken pilat, na dengdenggek inggat makaturugak, nuadaak bareyo nagsempat panunot ko, awan tinatagari no di taol ti as-aso, awan na ariwawa makinaken tambutyo, nagulimek rabi naglimbong titurog ko. Tagariti kundidit kuriyat ken pilat, kasta dito'y aw-awan ay anyan anag mayat. Tagariti kundidit kuriyat ken pilat, na dengdenggek inggat makaturugak, nulaket nagage ay awan agbisin, narway abang bangkag pagmulaan natin, agduduma adingding wenting kamataraken, inggat lumakayak dituyak kun agkaeng. Tagariti kundi
ken pilat. Kasta dito'y aw-away, ay anyan na nagmayat. Kagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdengge, inggat makaturugat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y aw-away, ay anyan anag mayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdengge, inggat makaturugat. Yes, and then bang Aldamoser, pakablawa man, dagiti barangay Turod, Batok, Ilocos Norte, madamanga Bingguda. Thank you, sir, from J-Boy Basuel. Ibe, bueno, Ibe, mo na? Tino, Ajay. Ibe. Ha, ata di kanta ni Gua, Reds Verano. Ibe na! Ebe, ko na. Okay, mga idol na yung malam ti Domingo yo, pa-request man na jay Buli ken jay Oklahoma from Bong Blast, iti barangay Bacolod, Kawayan Sari. Okay. Kanaman ni Babet Babet De nga. Leon. Pa-shoutout po kay Provincial Assessor Guillermo Barreto and Mrs. Maricar Barreto at ang nag-iisa nilang anak na si Gab Barreto. Merry Christmas po from Grace and Babes. Kaya naman. Wow. Okay, at ati message na kanya ni Kabsat nga Chris Estolas ni Kalman, ni Radyo Man Chris, kung na napaki kablaawan ta kano ni Madonna Valdez. Alokin Manuel, kung na naman. Ha? Okay, bukas po pagrit naman po si Madonna Valdez. Birthday nga po kasi niya bukas from Kuwait. Salamat po, sir. Makikita ko po dito sa FB ni Insel. Pakitag na lang sa akin ko na. Ayan. Anyway, from Alokin Manuel, madi mabasa di apelyido na ito. Naguto din. Alokin Manuel ko na. Alokin. Sida, aja masih sidan sada dyan. Alokap dahil dyan balong. Alokon. Alokap. Dapat alokap. Alokap. Pagrit man manong madama kami dingdingag dito ya. Albano, pati Bing maliliwa da una, yaman kamanong from Bianca Agustin. Wow. Pa-shoutout nga po from Christian Aguinaldo. Merry Christmas, mga idol from Jem Big Grace, Kainan. Ano naman? Jem Big Grace, Kainan. One. Request naman Uncle Berting from Bianca Agustin. And of course, Idol Arman Pacano, iti kapelan ilagan isiri, pakikan tayo man di nagimas kan may ang Idol agyaman. Mayan. Maisumo la ang kurang iti. Merry Christmas sa inyong dalawa, Sir Seriala, San Mark Pastor from Sali, Pangangaan. At Kabuga, Wechage. Metot Sali, dili mo nagan na. Yes, ito DJ nagyan jay Pampanga yanda balong. Okay. Wanda kita nga familia. Akur ka puko man ita microphone ko. Ayan, okay, better now. Pabati nga po ang Panganiban family dyan sa Santa Maria, Isabela. Thank you watching from Manila via FB Live. Wow, nga ro, itit mi man iti sonata apong original iti FDD, dati ket napnan apo iti meaning tan po kawan na iti papalasang yan. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni neneng sa baling nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakun na patarusanen awanen ni Ilocanen nga amamuk idiya padawen ay awanen baby narumpi ano unisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santubay santo makuti ay awanen tingkang misala nababaketen tadititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda ananusan minti bagbaket
tanu bumalse ay napigkit. DJ Ray On the mix, Isabella Vista. Kita kalaunan. Nagbaliwan ti panawin ni baby ken ni neneng sa baling ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamok di ununana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay san tupay san tumakuti ay awanen tin kamisala tababaketen tadiptitenga nagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen himaisara intarayda an nanusan minti babaket tanu bumalse ay napigkit ay awanen tingkang isara tababaketem tadiptitinga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda at nanusan minti babaket tanu bumalse ay napigkit. Kastala nga medyo guudon ta kita ta atitudok una iti extra nga mahungkuna and iti orasin karon bagat 8 minutos kasagbayan dira System Alarm. Of course you're still with your Idol June with Jean-Marc Pastor. Kata iti kalman timawag ni ading ko kuna na kuya kanta mamo de kumpare na ba ko nga nang ganda ta kantayo kuna na iso nga itatamana roknoy kuman nga ro dito nga sa miweng kini ading ko Annabel nga di Domingo nga awan liway na nga dumdum nga kada kami ket sabi ko makapan kayo pala into no Pasko ading dadati kailiw da kaunay okay nga ron as you requested. Kasta unay ti panang daydayaw mo kinibakit ko Amin na panang tari pato na kada kama pamilya na Aglalo nuna kapeles ti nakiting tamatam di maisina Magmadlaw ko na itangem respeto agpaliiwak lata Na medyo manalilipat ako. Numa minsan jak kayat nga iparangkan ka ni bakat ko Isumiten ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo Ngem ti madik kinursunada tay panang tetex mo kenkwana Ulitem pa'y ti maminsan pakanan kan iti Granada Amok launay adi ka kontento kini bakit mo Salve tampara saan sano tumawag Idipempay ta cellphone mo Ti anos nakit di amakiden naken kala agim babaro Maamiris mo kumadirigrigat ken kani bakit mo Amok launay adi ka kontento kini bakit mo Saan
patampara saan sa no tumawag, idepampay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden naken ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Ala ka din lipate montarik nam keni bakit ko. Dagiti putot mo ti asi kaswem saan kad ani bakit ko. No di ka anaragsak dem iramraman iti pamilya. Dung wem ti pamilyam ta isudan tot pagsandagan. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang patampara saan sa no tumawag, idepampay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden naken ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Oo, dapat basit nga nababati nga kanito. Iso nga bumasat naman kadagri Pangablao. Apo. For you, Charmel, Happy Christmas. Love, Auntie Nelly. Kung na naman ni Kapsat Nelly. And Alice Ligayu, Lazaro says here, nagbayaman. Tinaod niya nga, kansyon nyo, JM and Kajun. Kung na when it's all about, ano ginaod niya? Babakanana. Pabakinananing. Okay, Marlon Garcia na yung bag ng Aldo Yudita. Sir, akablaawa man, dita barangay 14, kindi sa is. Sila Dalmas, Biyernes, Dumaig, Winoberting, Androng, Sinyang, Kulyan, Welmer, Gambol. And pakablao man, tinaragsaka panagkasangay ni ading ko Esteban L. Lazaro Jr. iti Quezon City. Taripatuwem, tasalon at mo ading ko from Manang Alice, Ligayo Lazaro. Of course, dito pa magbagati kabsat. Naimbag ka malam yun, sir. Pa-shoutout man ni bagat ko dito Nueva Vizcaya. Agdigusan ta umayan ni 7 inches ang kunan na. Ay, i-request ko man kayo sa 7 inches. Kaya, salamat ko na ni Edison Cano. Sigurado nga tanga 7 inches kabsat. Tayo payapay mo, baka mo 3 inches lang. Hello, ating Angie. Happy Christmas from Auntie Nelly. Merry Christmas, mga idol, from Sir Robin Ligon. Yes. Makaibon. Wala bang paraffle ng kanjan? Ibon. Hello, June and JM. Merry Christmas. Kablao man ni ading mo, Kevin. Nga kasangsang na from Manila. Request ka naman na Uncle Berting kung naninong mo. Well, that will be our last piece, Ninang. So, after this, apo kat apang kami aginan na basit dati patalastas nga ipatugtog ni Uncle Berting dito isang ano may anyway para kadagiti naadaan iti nasayaat nga ama parbangon wag riing apan nagugut iti kamutin bang isang sa agiwayway itinuwangan nagagat niyang kalberting nataripatu iti dingwan pagulitan ng nasken atulagan awan kanyan at bannog inal daw lapta asumalog uray makasinit pa'y iti pudot nakarat kadlata uray adas sa gubanit na agpastunwang ti panakainananan kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti maleman tati kayak narumang ay padagyagen no nalpas ti raraapan agbirok man ti panggadanan ala tiro ta dandanin panagaapiten ngema-pay tanaliday taabagam alpay idi na amuam iti presyo iti pagay
ni Uncle Barting di pa'y umisam mapampagit di makiinuman gam kunana sulit no na scrapping sumarunuwa pa nagtatalon raep ken sikakit ni maton doble pa'y presyo metem di abono awam pagkati danom regasyon ni gasolina iti padanom ni Uncle Barting nang isaldan taltalon ket di nan san masakan kadim makalam ti pamilyan tatay baru nang agbasbasa ket nang asawa nagragsak ti pakasar na balse dito'y balse dita gem nalako nam tay may sanga ektarya rod kasta ni Uncle Barting sala sumangpat no ti maleman anyan arigat di matlaro mang ayen adan apuko ni Uncle Barting isupayen agpapagatasen alatiro madlaw-alo makayen at may sa amalam nakitak ni Uncle Barting nakatugaw agkapkapera kamulang lang kawaray ti matalon inaamin analakon awang pagket keng kwan at mangtari pakon. Okay, once again, Merry Christmas, Dr. Kelvin Bartolome. Nalipata mo tan. Okay, Doctor, ayan. Parbangon di agriing napanagugut iti kamutin idi sumangpat simulubukag ni Uncle Barting dagiti anak na agraman apu ko na nagraranada anapan bimbisita dakal nagpaliwam dagiti anak na iti kinagaget imaladakyan kuwana at darin hiniyero doktor ken na bugada ni Uncle Barting yang atat obrana yang atat kasta ni Uncle Barting sala sumangpat no ti malaban pindaen at anak na apasyaran nalako nanti dagdagana tapi nagpaadal na gem itang mansyonan ti balay na sika ngay kaaruba ang amom kat isuna ni Uncle Barting tatangtay isuna aramidan nga ti amin kalatay nga anak na at subalitay kumbamat kengwana at subalitay kumbamat kengwana